Lakhain ko rapli deo pani constituency kaparlo Congress abitung atum pen joint extended meeting kipadupon. Son sikidam tang ni phaithong kewani Santipur Mandar Congress office along President Khorsing Tipen Maichiphem Puponsi Bangso joint extended meeting alam thi jaipon. Labangso mailong aluhia man penkachetong dun laki Joyram Ingling XCMKAC. Rotoning TVP KDCC, Ratur Teron VP KDCC, Dipu Purnima Teron P KDCC, Purnima Ronghang P General Secretary KADMCC, Kungri Teron PVP KADMCC, Alangle Tumche Tong Dunsi Labang Soa Mai Along RDP Dunlo. La Solong XCM Joyram Ingling Pen Kaning Jepon Atenke, Non Epong MP election ahutke Congress si Hai Pon Po, Mate. Cipahay pon vek pupu klardak pen labangso mayalong lamthi jai pon lapen labangso joint extended meeting amailong sitamik mesen pen pachun pon tangti alangli tum pen kaning je alam thile arju pon thu iksina silonijan pen dharam terang Karbianglong TV9 news Karbianglong non corruption topic lo mahatan meeting long tanili sethini ning je pon lo example for example only I have given lapen du ulang utala rada tumke apokang se alang tum kichu la sobang ke chok chi pulote radde puson de jing thoron asi lason pulote chok che lasi koan ma घोटाला के क्लेम कोन ma corruption के क्लेम la so उठा के एनडीए पने गवर्नमेंट के रेमपो yon India government next Delhi long wang po lawang that api saying that api government ni that api inquiry commission ni pit la pen la non ki Obama council non return Assam government kan tum ke pene suspend the so bang ke nang litum pangdak kami penangan tum kacisik do Congress sarkar se bang ko pen nang litum mang ki join ki join tum do non ta join bom lo apa ni hak tu bang ke dulu hak lagi di kanjok lot mana pan ke mana bang ke alif pun nam com sesuatu pan sekali nah lompo jong tha mana bang ke kam tiada satu plan don aja bengtik lo beng long ji lip puja long ji bah mana tu bang ke ni PM AY kan yang pergi tu suku tanggil rok tahai manon kudun yo je long leda tahai dah malam tu hai ade obhabi mani tum se ong na kapate kasi aro obhabi abang ke aprang la na we nona bang ke te bonai lu so tangte nalita aprang ke CM ahoy ke hilong ta bang lo la pen non CM ke cari bom kelong bong hang ke claim dam kon ke chipet ke la pen nili ke trek abang la hello nili hut abang ke rata tumban si kini kami rajok organikal bisu বর্তমান alang tum organikal mekan kiranya saya akan dapat ada transkript ugalan.